Ege Peter Mwangi ni ripoti mugithi wa Safaricom sambaza furaha no thiete na mbere gutwikaria matura matiganite ma kaunti ya Nyeri kuria ahuthiri a motungata ma Safaricom marathie na mbere kwihotanira iheo. Mugithi uyu ni urikitie gutwikaria matura ma Othaya na Mukuruini na kwa ihinda riri uri mwena wa Karatina werekeire mwena wa Nyeri town. Safaricom manyitanire na kambuni ya Royal Media Services magikungwira miaka 24 ya utungata wikuranire. Netunyitane na mwandiki wa mohoro Mwangi wa Maina ari Karatina atumenyithie uria mwago uyu urathie na mbere. Mwangi, mwarone waku. Gatho cia mwanya Kate Muthoni ndirakwamukira na njira igwete kuma taunine ya Karatina guku ni kaunti-ini ya Nyeri kuria tuthiite na mbere na kurumanira na mugithi wa gutambia gikeno gia thiguku ya Kirithimathi kuria twambiriirie wega taunine ya Othaya twathie taunine ya Mukuruini na riu tuguku taunine ya Karatina kuria tuthiite na mbere na gutambiria aikari a guku gikeno magituagwo na iheo itiganite. Kuri na andu mahetwo thimu, kuri na aria mahetwo mburi, kuri na aria mahetwo nguku, kuri na aria mahetwo mitu na aikari a guku Karatina no marathie na mbere na kwamukira motungata matiganite ma kambuni ya Safaricom. Na Kate Muthoni ni wega ngwete ati aikari a Karatina ni momiriirie mbura nene kuona ni kwambiriirie kura riria mugithi ukinyire guku no matigana kuinuka na micii na mathire nginya riria mbura ikiire mathie na mbere na kunyitanira na ithio mugithi-ini uyu wa sambaza furaha na Safaricom. Na kwa ihinda riri Kate Muthoni ndirenda unjitikirie jaranirie na murugamiriri wa Safaricom guku gitaro-ini kia Mount Kenya. Kaka yangu na kuomba ujongee hapa karibu. Leo ni siku ya pili tangu tuanze huu msafara wa kusambaza furaha na Safaricom. Je, ni mafanikio yapi ambayo tumepata na wateja wenu je wanaendelea kuwapokea aje kwenye msafara huu? Asante sana. Kwa majina ni James Mutisia, Regional Business Lead, Mount Kenya Region. Furaha nyingi sana. Tukiwa eneo ya Nyeri County siku ya leo. Tulianza pale Othaya asubuhi na tuliweza kukutana na wateja wengi sana wa Safaricom ambao walikuwa wamengoja sisi. Tukiendelea kusambaza furaha kwa wateja wetu. Kutoka hapo tulienda pale Mukuruini. Hapo pia tukapata wateja wengi sana wakingoja na tukaweza kuwapatia bidhaa tofauti tukiendelea kuwazawadia kwa miaka 24 yenye wamekuwa na Safaricom. Vile tumetoka hapo tukaingia eneo ya Karatina kwenye tulipata mvua kubwa na pia wateja wetu waliweza kuvumilia hiyo mvua na kukaa na sisi na pia hapo wateja wengi waliweza kuzawadiwa kutoka masimu, mbuzi, kuku, a lot of merchandise na tunaendelea kuomba wa Kenya waendelee kusikiza radio na Royal Media Services stations just to know where kwenye hiyo msafara inaelekea. Hatujamalizia hapa leo, saa hii tunaelekea Nyeri Scooter na twende tukamalizie Nyeri town siku ya leo. So ni kuomba wakaaji wa Nyeri mjitokeze kwa wingi, muendelee kushirikiana na sisi tukiendelea kusherekea Safaricom miaka 20 ya Safaricom kuendelea kubadilisha maisha ya Wakenya. Asanteni sana. Naam, shukran sana bwana James. Na Kate Muthoni ni ukujitikiria jaraniria na muikari umwe wa guku tauni ya Karatina uria wihotete kwihotanira kiheo. Haha ndire na muthuri wina gicogo ni atwire uria etagwo aumite itura ririku na kuheo gicogo giki gikaribithia thiguku ya Kirithimathi. Hihi uhoro ucio uwete na njira iriku? Ni wega muno, ndacokia ngatho hamaritwa njitagwo Michael Muriithi kuma itura ria Karatina na umuthi ni ngenete muno tondu nie ndakora mugithi ndaigua Joy wa Macharia ndauga njuke nyone Joy wa Macharia live tondu mwonaga TV ni Friday nyonaga gikatika ndakorera rwimbo rwikatikwo nie ndambiria gukatika nirio mundu gwitwo Benjamin yakinyona auga mundu uri wina madevu ni aina wega ni oke hatu muheke heo na ni ndakena muno tondu ndagia gicogo na ndiraheanite njogo yakwe kario ni ageni mokite gwakwa maratiga itari njogo na nikio aheana na ngoro theru na oheago ucokagirio kindu na kingi tondu ndaheo kinene gukira kira ndiraheanite kira ingiugo ni royo ni
ino ritore na station iyo iture muno na marathimo ni Ngai. Wow, thengio muno kwiragwo weka wega niwe weika arekire wega acokerio gicogo. Ndenda kwaraniria na Kandenge haha yehotanira burime buri ino imuoyo ni atwire ritwa riake na mubango wa buri ino gukorwo uri uriku. Ni nie njitagwo Muriuki wa Gitonga ndi muikari wa guku Karati na ndi mukenu mothe ngikongorera muthenya wakwa wa guciarwo. Safaricom ni manduga na kunyitanira na kwao na Royal Media station ine citu aria matukinyagiria mohoro maria tondu tigane kuhatukira nginyao ndigimenyire ni muroka koguo guka kwanyu kwa muthi ri kuhatukira Royal Media ri murathimo na Safaricom mathino mbere no tungata cio wao mwega na ndimukenu muno muthi muno makiria Mburi ino ukumiria Kirithimathi kana kurera ukurera mburi ino riu ri na ni Kirithimathi niho turekeire ri ona andu agwakwa no makene na family itu tukena ithuothe tukenete twioni chwa. Thank you very much. Kate Muthoni taguo wakorwo